ezobenziwa uThixo lapha khona abantu abazokufonela esithini mina ngiyakutshela ngikhuluma iqiniso ngiphambi kwenkosi abazokufonela bekutshela mfowethu ngangifile kodwa manje sengiyaphila uJesu ungivusile khona abantu esithi abazovuswa uNkulunkulu futhi kade sebelahliwe balahlwe emakhaya balahlwe emasontweni balahlwe emphakathini kodwa uJesu uyohlangana nabo manje mkhumbane uyobavusa mfowethu noma sikathe belahliwe emakhaya mina bengithi abangabe sabazonda abantu ababalahla oh madoda eish fikile imvuselelo eish mama wami lapho hayi ngiyayibona le mvuselelo ukuthi hayi inkulu kakhulu futhi ngiyajabula inhliziyo yami ithi uyabona khona lo mzalwane olapha ekhaya uyathanda ukukhonza uJesu kodwa akuhambi isikhathi eside kube khona into emshayayo njalo uhambe kube khona into emshayayo ngithi kuye lo mzalwane umoya ingcwele uzobe khona engahambi yedwa ehamba nomlilo ukuzoshisa yonke lento ephazamisa indlela ngoba uJesu uyabona lo muntu uyangithanda kodwa uhamba nje hamba izinto eziwu5 kube khona into ephazamisayo ngithi ke umoya kaNkuluNkulu usefikile ngaliya date yomhla ka2 kuzokwenzeka izinto esingazazi uNkulunkulu uzoyokhulula abantu abazoyokhonza uNkulunkulu ngesibindi haleluya inento ethi khona izwi lapha kuJakobe 5:16 lithi lelo lizwi vumani izono zenu nithethelelane ukuze niphiliswe yes uma bebambe lapho nje kuphelile umuntu nje manje akavuma izono zakhe athathelele umuntu anenkinga naye ukuze le great revival haleluya izofika phezulu komuntu azwela amandla amasha ahambe ngathi uhambela phezulu akanyatheli phansi ngoba uNkulunkulu ufuna ukodla umhlaba abazalwane uNkulunkulu ufuna ukwenza imisebenzi yamandla ufuna ukuvela isikhathi sokuthi avele lesi so abantu abanenhliziyo abalambile abafuna uNkulunkulu yibo ke labe ngikhuluma nabo manje ukuthi abazilungisa abazihlele washo njalo uNkulunkulu wathi tshela abantu bazihlele yes khona bezobona ukuthi mina umnikazi wempimpa kuyona yabo namanje ngithi abazihlele bazombona uNkulunkulu esemkhonzayo ephila ebavusa haleluya